Tini sini media person romno sing tini media oma phaimani kage sini kisu dina gelai thangmani salo sini takko khoroksa bipul debor mani je kok samnotoi sing tini bini against haikba bini uporo je kok samdeng sing palta haikba bini kokno sing kisa joboronan bagma phaikya ini 12 tarik Jun 2023 sini media manjak fake sini amsanino blok committee ni member boromana Sitaranjan Debormayang te sini hasukri bisini egnongwan ni boromana member Bobes Deborma sini media manjak kate jotoni yang sini hasukri bisini joto YTF leaders jotono ti pramothani samung tangnai waris rokman aboni bagai tini media ma phaikya je lai thanai dino je bipul deborma bini parao ringjangmani ngake mithu ni ringjago bini bufani mungangke puno jon deborma tai bini education ngangke sing saimano bo class 6 jora korija tamni bagai sing tini media ma phaikya ngake bo kisu din age sini sir MDC Sargones, Central Working President Sarjiten, General Secretary Sin Salsuros Newforo. The allegation ke kakok hamil sil samana tuino, sing tini tongi malia, sing kok sanani bajoke, sing tini medima phaikya. Pulas ang sanan musunggo sini takuk bipul no, nang a media phainai sini MDC sir tai sini sar suros tai sar jitin upor kok samani kabang ma kok sakanen 2018 ni sekang naro boro tomani CPM khlaikya podre porbo kok saka abno tuini ang tini isa kok sanan mungka 2018 ni sekang sing kabang party khlaikya sini Tripura Rajyo 1947 सान जे भारत बाय माजारमान यागलो जों गोबां पार्टी CPM नि BJP कांग्रेस गोबां पार्टी खालायफैया किन्तु आं सानो जों ओ जागाव 2018 BJP सरकार ते IPF सरकार तुबो ने प्रो बकं साव गोबां मा जों आन्दोलन खायकिया थुयासा एके मिटिं मिसिल खायकिया नि सामनो आं किसा बिनि उपरो कक सानाम सुंखा 2018 सुदो बिबुल सिमी IPF खालाय CPM नो हारि हुइनाय 2018 BJP सरकार हायकेबा IPF सरकार जाया सिने सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक ति प्रचारक जतनो आजराव थामसाके सिनि IPF नो बुट हुइनाय त्रिपुरा राज्यव BJP बाय IPF एलायंस नि सरकार तुखा नोंसाव आ जागाव त्रिपुरामनि अचिभमेन्ट तामनि सोंगनो आंनो सोनान मुसंगो जे 2018 फाइमनि यागलो BJP सरकार ताय IPF मिलिउइना जे सरकार खापुरो नरनि ग्रेट त्रिपुरा लैंड जे अचिभमेन्ट तमनि आबो बियान कमाय थांगा नों तिनि बबाग्रानि एगेन्सो ताय सिनि सार MDC Sargones, Sar Suros, Sar Jiten ni agensi nang mahai kok allegation sai to muni abo nang ros hadi nang map sandi sini Tripura haste otabo bubagrani netrite geta Tripura leno success khani ni bagai sini kabang ma movement najagi tongo samung tangjagi tongo sing kisu dinagi nokha dosramo BJP IPF program खायमनि जराव माफिया गुंडा नरमनि BJP IPF नि सिनि खुमलंनि पार्टी ऑफिस साबो सबायकिया साबो एलिगेशन दुबुखा नों जे हेनो त्रिपुरा मथानि गुंडा बाहिनी त्रिपुरा राज्य सलिगला नों चैलेंज रि सामनतै जों तिनि तंगै मानलिया मीडिया मा फायकिया ताखक नों Oma hai bul samungta tangde neng kebang ma kok saka
abno tui sing tongi mane sini o hasukuri bisini joto lukrok nini against sing kok sanan bagai ma phaikia sing saimano sini Sar Ganesh Sar Suros tai sini MDC Sar Ganesh 2021 ni bisio je tipramota family yaglo sini ADC area kaham ka samung tangai tongo sini greater Tripura land bahake success khanya abnu tuine sini MLA MDC EM samung tangai tongo nungo jagao nung sakaje sini IPFT BJP ni je gunda hekeba sini leader tabuk sing asogui tongya norgoi fight khainai nung je challenge mano tuine ang tongi male tini baido mangkha ni nokokno phirnan bagai sing sarai saimangka tai nukha thanai 8 tarik 10 ramo program khaibro nong je gunda bahini party office sebai mano tuine sing saimangka Tripura jo gunda bahini soliglak sini YTF sing keragya pilih senai neng omahai sini leader ni uporo sini bubagra ni uporo mahai allegation kok saitong hangke neng abuni joba marnai neng nakar masanai sing saimano 2018 ni sikang ang thajing saitangka 2018 ni sikang sing kabang patin khaikya sini Tripura hasteo 14 লক্ষ ni borong ni bisingo kabang ma borong 2018 Tripura lena hamjagine jotono budukha te sarkar tuban yagulo je IPFT ni borong nang sare NC debroma bini netrite je movement Greater Tripura land krini bagai a shobdo krini bagai IPFT druk kamai thango 2021 ADC election puro borongni kaisa pani sip krikha tamni bagai borongni achievement bosang krini bagai nung tini je saitong Bipul Deborma boskango o samung sini Sar Suros Sar Jiten bosang samung tanan bagai je bosang samung saitoi khlai tomo jaro nung kebeng mano tui sing tongi maya nung omhai kok samano nung rosadi obake sini soba sini Tripura mafni waitero sing nai tongolak sini kabang ma jagao kok sita jago sini Tripura mafha waitin bisingo party jani ja mosungtui khlani mano tobe obhai nini je gunda ras mafia abo nung mathakdi ang saimano nung sini Sar Shukla Charan Nuwateni right hand ang kahamni sinonono nini parangkangke somuk sora nini background ang kisama sanai nini education nang class 6 jora porijak nang kabang ma mela telang hangke nini jandin munta mutung tani nini kabang ma yak tongo abhai nang nini abhai jandin munda khela mutung tani rogo ngui tong te ning tini sini Tripura mothani samung tangnai sini leader sungo nung mahake kok hame sitara samono nung rosari sing saimano tebo sanan nayo sini Tripura motha 2021 sal sini je phaimani yagulo sini 14 লক্ষ Tripura sarong bagai sini bubagra netrite tabu ADC hapang joto administrative power ni samung tangnai rok kamka samung tangnai tongo samung khlai tongo bosang Greater Tripura land aboni bagai tini o Bipul Deborma sing lukhani ni netrite ADC o jinong ni program purisini party office Tripura mothon party office sebai sukul khaijamoni nung sauje challenge noni gunda rasamo hai mathagini samani ang non se koinai noni mohai gunda ras mathagdi sini Tripura mothon wares waiterok nai tonglak sing sobawang khonai sini boskango
tebo kotor soba tongo Greater Tripura Land Movement tuina sing kaisa andolon khani thango tongo sini bubagra tai sini MLA MDC abo sang koinai sini Tripura sarokno nung takuk na ngono sanai kabangma party sing khalin faikya haikono mo jorawo bubagra no jora maranai bubagra no manai signai ang khajing saithangka 2018 sini Tripura sarok jotono IPF no bulunai power to buka haikono Greater Tripura Land achievement nong ni kringi bagai tini hasteo sini Tripura jo IPFT taklai je 2023 assembly o kaisa sibai sini BJP সরকার বাই গভর্নমেন্ট আসুকজাক ও কাইসে সিট বাই ও কাইসে এমএলএ বাই নং নি Tripura Land বসক সাসক খাইমান আঙাবো সাইমায়া आंगोबन कोइनाय सिनि जे 2023 Tripura मथा आगि जिरो तंगमनि ताबो एसेम्बली ओ 13 जन एमएलए बंग नेतृत्वे सिनि Greater Tripura Land दाबिनो जों आन्दोलन खालामि तंगो नों जे होनो आंनि जे बुदि फिटिस नुमानि नोंनि Greater Tripura Land बेंक थांका इन्टारलुकिटर बेंक थांका नों सोंगो बबाग्रा इन्टारलुकिटर साइया बुबाग्रा सानो Greater Tripura Land कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन 14 लक्ष Tripura सरनो बागै अवश्य नांसिनानै बुबाग्रा ताबो फाइट खाइतङो अ जागाव नों तिनि बिपुल देब बर्मा सिनि सार सुरसनि उपर सार गणेशनि उपर नों गोबां एलिगेशन रमना तैने नों अक खामिया सामानो नों रसारि अमाहाय एलिगेशन नों रसाया गांके जोंतेबो कतर सभा सलिनाय तै जों आसगै तंगला सिनि सभा सलिनाय बसकां Greater Tripura Land अमुमेन सिनि सालुनु तंगो ताबो हम थागजागिया अबनो दिनै गोबांमा आं सुरो ताखौ बिपुनो सिनु कय बा सानानि मुसुंगो बा गोबांमा सिनि Tripura सरं तंगो ताबो बागारानि एकन सुकक सानाय रखनो Tripura मथा 2021 एडिसि हाबं फाइमेन यागुलो गामि गामि सिनि Tripura सरंनि मानथाय गोबांमा एडिसिओ सामं खाजागै दंगो ताबो राज्य सरकार सिनि Tripura राज्य सरकार सिनि पन्से इलेक्शन खायतानि बागै सिनि Tripura सरंनो डिप्राइभ खायनायनि बागै मानथाय सक्ताय देबो डिप्राइभ खायनाय बंनि सालो खिख्लायनाय Tripura सरंनो बंनि याफा थांनायनि बागै बंनि षड़यंत्र अ जागा ताखु सिनि पिपुल नों अमाहाय एलिगेशन गोबांमा नों कक साका ताबो IPF नि गुन्डा BJP नि गुन्डा फिलं खदि आं चेलेन्ज नि कक सावनि सामनो तैने आं अबनो कयनाय ननो नों कक सामनो मोनथागदि इगे सिनि YTF TWF सिनि कतर सभा बसकांगो सलिनाय अबनो तैनो जों तिनि प्रेस मिट फाइमानि नों अबनो मोथागदि मोथायगे सिनि तेबो कतर सभा सलिनाय असंनो जतन हामबाय।